Öten işteyi mi? Öten işteyi. Bana arcanan gözetey ölçü. Buna. Kança litre sütü var dedin? Ha. 18'den 18. 20'ga çeyin beri. 18'den 20'ga çeyin beri atat. Nomerin kaltır. Bağız kança ne işti? 180 bin. 180 bin. Ekinci tuğut. Uyda daha 5 bin. Uyda dağı 5 uy var bu jigitте. Жақсы uylар бар mı? Жақсы uylар бар. Nomerin kaltır. Öten işteydi. Төртөө өтең иштейт, жоон уй экен. Саап көрсөтүп койчу. Ой жигит, мына колго сааш керек. Ох, чачырайт, чачырайт. Выз экен. Кою сүтү. Шалыңыздар, доставкаларын кылып бересиң, Бой жака даст. Алда маселе жок. Бул жерде жаш мунажын турат го. Кыздар кармап турат, сурагычы. Канча баасы? Же баасын айта, силер тартпайм, баасын айта бергиле. 120. Кунажын жаш экен. Мына 120 дейт. Sağ mı? Kança litre sütü var? 10 litre sütü var. Garantiya deydi. O. Tuğanlar uşul uydu жаңы эле alıp bayladı. Bir tuğanımız satып aldı 150 minge. 4 jelin teң иштейт экен. Мынакей. Көрдүңүздөр да. Ушунча видео тартам. Биринчи жолу саап көрүп атам достор. Чынындачы. Мынакей. Жакшы экен. Тиги балдар да саап көрдү да. Өтө жакшы экен. Алган адамга буйруп насып кылсын. Кара балтадан. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 20-июль 2025-жыл. Алдыда ушул уй базар тартып көргөзөбүз. Жайыл району, Чүй облусу, Жайыл району, Кара балтадабыз. Сиздер бирден лайк басасыздар, болду. Каналга катталып көрүп сөңүздөр, биз киргизип аткан видеолорду биринчилерден көрөсүздөр. Анда эмесе кеттик. 3-чү чыгарылыш достор. Кой базарларды киргиздик, жаш музоолордон чоң букаларга чейин киргиздик. Эми ушундай саан уй, бооз уйларга келдик. Бул сиздики баазын айтып коюңузчу. Мына уй. 130 миң. Мына. Саамы? Я. Канча литр берет? 13 литр сүт берет. Канчанын тууду? 3 тууду. 4-чүсү бооз. Баасы канча дедиңиз? 130. Номер калтырасызбы? Онлайн. Же бир эле башпы? Бир эле сатылып кетет азыр, а? Макул. Эгер номер калтырсаңыз дагы болот да, онлайн сатасыз. Анда эмесе кеттик достор. Көрөлүчү. Канча болду уй? Сатпак. Канча? 95. Канча литр сүтү бар? 10. Чындап 95 ми? Номер айтыңыз. 0707 54 70-55 4-өөнө тең чыгабы? Чыгат экен мына достор. Мына 95 дедиңизби? 90-га берет экен кыскасы. Макул байке. 4 тууган уй экен. 90-га берем деди. Номерин калтырды. Алам дегендер болсо көрүңүздөр, мына жетелеп баратат. Достор. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Аңгустар мынакей. Канчадан? 4 170. 170 миңден сурап атыптыр. 1 жаш 4 айлык. Аңгус таза экен, Мына аңгус. Охо, достор. Мына. Айтыңыз номер. 0553 0553 68 68 37 37 72. 72. Буга дагы канча сурап атасыз бул букага? Бул башка бирөө эле сиздики? Бирөө эле мына. Аңгус алам дегендер болсо 1 жаш 4 ай экен. Аха. Көрөңүздөр. YouTube. Кайсы? Мону азы барам. Могу кимдики экен? Кандайсыз? Музоолу уй баасын айтып коюңузчу. 140 дейт. Мына. Узун экен үрттөрү. Соскалары. Канча литр сүтү бар? Эже? А? 10 литр сүтү бар экен. Азыр көрсөтөбүз. Туугандар, мына ушул музоосу менен экен. Музоосу мыкты экен, Ургачыбы? Ургачы швейц. Жамбаштарында. Мына 2,5 айлык экен. Ургачы мал кылганга. Азыр барамын. Канча сүтү бар эми айтчы? Аны береме 14 литр. 14 литр сүт берип атат. 20 литр берди. Жаңы тууганда 20 литр берген дейт. Канчанчы музоосу? Экинчи музоосу экен. Мына. Достор, баасычы? 150 миң сурап атасыз. Кеми болот 150 миң музоосу менен. Номерди айткыла. 0703 64 64 87 87 12. 12.
Çalıp alsanızlar bolot mına. Yepşep durat. Uşul uy muzosu menen 150 gemi var. Bunu kana bunun muzosu. Ha bu. Mına. Uşul uy satılat eken. Hazır 18 litre sütü var. Kana mında etçi. Hazır 18 litre sütü var. Ha, emiz. Bir ay oldu tuğanda. Bir ay oldu. Tört öten işteyi mi? Zaten işte. Kana arcanan görsete ölçü. Buna. Kança litre sütü var dedin? Ha, 18'den 18. 20'ga çeyin veriyor. 18'den 20'ga çeyin beri atat. Nomerin kaldır. Bağız kança ne çıktı? 180 bin. 180 bin. Ekinci tut. Bir de daha 5 bin. Uyda dağı 5 uy var bu jigitте. Jakşı uylar var mı? Jakşı uylar var. Nomerin kaldır. 0500 0500 iyi. 493 493 492. 492 деген nomerlerge çalıp mına jel emi atat. Tört öten işteydi ha? Tört öten işteydi. Joğun uy eken. Sağıp görsetip koyçu. Vay jigit mına. Kolga sağaş gerek. Oh çaçıraydı çaçıraydı. Vız vız eken ha. Koy o sütü. Çalыңыздар. Dastavkalarını kılıp berесиң, Boyca kadar. Alda mesele yok. Mına Karabalta mal bazarından. Mına bir tuğanımız 20 minge aldım deydi şunu. Özün ile aldın. Nenesi çok bu. Özleri. Özü 20 minge aldıptı. Mına uşul uy. Mına muzosu kara. Dostlar. Çalыңızдар жана номер. Dostlar mınaki. Hazır Naves jaktan görsettik. Emi bul jagынан görseteli. Bul jakta koylar gün ısıkta kozlar oho bolup ketти. Donga var mı? Ova. Bulan tatmayınız. Şu bala tartmayız, mal tartabız. Bu uy kimdiki? Ayda. 13,5 mingden altın o kozlardı. Ya mıktı gene kozlar. 13,5 ming sondan. Mana mal bazarga kirip ketdi, uy bazarga kirip ketdi. O bular jында жакшы экен. Ээси көрүнбөй атат. Канча экен байке, ассаламу алейкум. Бас. 130 ming deyт. 130 ming. Ha? Стельная deyт. Боз экен да. Какой отел? Второй. Экинчи тут экен, тугандар. А, контактный номер будете говорить? Онлайн. Нет, макул. Достар, канча сеники? 140. 140. Александр, 140. 15 litre sütü 15 litre sütü var. var. 3. tut. 3. tut 140 ming. Boğaz Joğunu daha ekan. uçurdu. Dağı boğaz bu. 2 ay, 1 ay boğazda. 2 ay 1 ay boğaz. Nomerin kaltır. Alam degenler bolsa. 0555 iyi. 80 80 30 30 37 kayaklar mına uşul jerde dagı angus bu bul? Angus eken görünüp turat mına. Angus uy ana momday uylar mo jaş ekeni. Birinci tut bu. Birinci tut mına. Şular satılat eken bazarda turat mına eken Karabaltada. Uşulda kança surap atasın şunu? 150 ming so'm. Mına tokol angus. Sağan mı bul? Ne sağan eken. Angustarda da ele sağza bolot da bu muzolar menen koyup yürse negiz todo jakşı bolot. Muzosu jok bu. Yok. 150 ming surap atasın. Kança litre sütü var emmi? 10 litre sütü var eken. Tört öten iştey mi? Tört öten işteydi. Andan keyin bul uy. Bunun kança? 125. Buna jelin. Kança litre sütü var? 15 litre sütü var eken buna. Karаңыздар. Bu kançanın tuğan? Çoğunrağı yok. 4 tuğan eken ha buna. Andan keyin bul. Bul kança? Jaşlar eken. 110 ming. Birinci tuttar. Eki öten 110'dan bu. Nomerini kaldırıp koy. 708 0708 106, 106 552. Karabaltadasın mı? Karabaltada turat eken ha. Çalsanızlar bolot dostlar, tuğandar. Mana. Hazır sizdeki kança? Kamera. Bağısı. Ya. Bağısı. Bazı He? 90 90 ming. Sağ mı? böylesi sağ. Sağ. Kança litre var süt beret? 10 litre. 10 litre. Bağısı 90. Bak baykem. Ne çekede turas bayke? Hay ortaga ya aldınız mı? Çok. Ha, satasız he? 90. Yaxşı. Muzolu uy kança oldu? Bonus. He. 115. Satasız mı? Aldınız mı? Satalık bir tane. 115 tepe. Baba. 115. Bunaki. Muzo surgaçı mı? Kurugaçı. Kança litre sütü var bu? 8 10. 8-10 he. Kança tudu? Ekinci. Jelinler işteyip tört öten? Tişinden aşçı, tişin görse açı tişin kana. Hoppa, boş baylanğanda жақсы көрінеді. Бұндайда
Oy, mana tishi. Tişi yaxshi. Guruk ekan. Guruk yaxshi. Guruk. Soda qanchaga cheyin chiqdi? Tug'an? Soda Uz olsun menen. 105, 108 berayotchi. 105, 108 berip atat. Online alam degen bir tug'andarga nomer qaltiradingmi? Ayt. 707 0707 22 03 22 03 99. 99 nomerlarga qayrilsangizlar. Qaysi rayonda bo'lasiz? Panfilov. Panfilov. Shu yoqda Qarabalta. Mana jelinlari. Yaxshi. Bu yerda jash nozin turadi. Qizlar qaramab turadi, so'ragich. Qancha bahasi? Bahasini aytadi, sizlar tartmayman, bahasini aytaveringlar. 120. Qunajin jash ekan. Mana 120 deydi. Sağ bu? Qancha litr sütü var? 10 litr sütü var. Garantiya deydi. O birinchi tug'ut ekan, Shvits deydi buni. Bahasi qancha bahasi? Ha, Shvitsdan asmleniya bo'lgan. Искусственный asmleniya bo'lgan. Qayra bo'z ekan. Bahasichi? 120. Nomer qaltirasizlarmi? Online satasiz. Aytыңыз. Alam degan bir tug'anda ko'ringizlar. 0505 03 88 06 mana. Aha. Jo, shu o'zingizga saqlab yurgansizlar. Birinchi tut. Rahmat. Shunday bo'lgan Qunajin san nomerini aldık. Alam degan, don qabar degan, alam degan bir tug'andar chalingizlar. Tug'andar. Ular qanchadan ekan? Bas, bilmaysiz. Baykan baylab atadi. Bayka, assalomu alaykum. Qancha? 120. Bo'smi, sanmi? 16 litr süt beradi. Mana 16 litr süt beradi ekan. Tug'anda ortidan ko'rsataychi, ortidan. Nomer qaltirib qo'yamiz. Ne? Bunday satasizlar? Klient bor. Ha, barmi? Qanchaga berib berasiz soda? 110 ga. Qanchaga berasiz o'shanda? 115 ga berasiz. Ma'qul. Aykem aytmadi nomer, biroq yaxshi o'y ekan. Ha, esnasına gireli, eshik isib ketdi tug'anda. Ko'guy qancha ko'guy? Taqsir. Taqsir. Ha? 115. Mana cho'ng uy ekan. Qancha litr sütü var? 15. 15 litr sütü var. Qanchani tug'di? Qanchani tug'an? 5ti? 5ti tug'ibdi uni. Bu seniki? Qancha? Bulda 115. Bu qanchani tug'di? 3ti tug'an. Qancha litr süt beradi? 15 buldag'i. Ha, cho'ng uylarda alam deganlarga nomerini qaltirib qo'y. Aytadingmi? Ha, do'stlar, ko'ringizlar. 704, 230, 807. Alam deganlar chalg'ingizlar. Tug'anda. Mana Qarabalta mal bozorini ko'rib jatasizlar. Ammo semisli olib turib ekan. Qancha qoldi ekan, hozir bilib berasiz. O'ta semiz ekan. Aka, assalomu alaykum. Qancha qoldingiz? 130 mingga. So'yishi? So'yish. O'ta miqti semirib turya. Sonuna ko'rinib turadi. Et alasizlar deb qo'ychi. Qancha beradi ham et? Bunda примерно 230. 230 taza. Taza 230 beradi ekan. Mana do'stlar, ko'ringizlar. Rahmat bayka. Jambasini tartmaysiz. Tartdim, jam. Eng mana jam bashini tartdi. Mana ki jam bashidan bilinadi mana ki. Semisligi. To'g'ri aytadi bayka. Bu bo'z emasmi ekan? Bo'z emas ekan, mana do'stlar. Yaxshi, rahmat bayka. Bu shunday. Dağı qo'ldan kelishcha ko'rgazib qo'yilib bir ekoni. Qanchadan yigitlar? Sizlarniki emas. Qana? Qanchadan bular? 120 dan. Bu sizlarniki. Qancha baş bor? 2 baş. 120. Hayda. O çatak saladat bu jana qo'yish. Yoshballar suyroyapti. Mana. Muzosi menen bo'lmi? Qancha? 120 ekan. Bu jon uy ekan. Mo'da seniki? Boshqa ekan. 120. Avayla tevet ekan. Oh, avayla jigit. Tev olang dedi mana uy. Nomer qaltirib qo'y, nomer. Salim, nomer. Ayt. Qaysi? Telefon nomerini aytasizmi? 505 He. 624 488. Siz nomerlarga qayrilsangizlar bo'ladi. Rahmat. Shunday bo'ldi. Tag o'rtadan girelchimi o navesti?
qarab atışadi. Qancha uy bayke? Bas. Ha? 110? Uy, yaxshi ekan. Qancha beryapti bular? Ya, 100 beryapti, 100 ming beryapti. Oğlanlar mana 110 deb so'rayapti baykem. Ama o jigitlar 100 beryapti. 95? Kim? Ha, bular 95 berdi. Nomer qoldirasizmi? Yo'qmi? Ha, ma'qul. Ayavay jo'sh. Qiyiqamay ekan. Ayavay jo'sh bay ekan mana. Ko'rdingizlarmi? 110 nomer aytmadi biroq. 95 beribdir. O uyda tartqamiz. Çalsanızlar shunday uylardan ko'p ekan janob aladi. Jigit. Qancha uy? 140. Qancha litr süt var ece? 15. Qanchani tuğdu? 2. 3. 3. tuğdu ekan. 15 litr sütü var ekan. Bulçu ejeke. Ya. Bu da shunday. Bul da shunday. Nomer qoldirabsizmi onlayn? Je bunday sotasiz bozordan. Aytınız. 552 0552 60 96 96 10. Şu nomerlerge qayrilsаңыздар, мына 2 uy бар ekan. Salsаңыздар болады. Oho. Bul mine tö. Assalomu alaykum. Kimniki ekan? Nar jaqdanmi? Sizniki? Qandaysiz? Hozir o'tayinchi o'sha sizning janingizga. Tug'anlar mana uydun uy ushul yerda ekan. Qanday paroda bul? Galstin Fris. Galstinski Fris mana do'stlar. Oho, tug'anlar. Öte cho'ng uy ekan. Qarabaltada eng cho'ng uylardan biri ushul ekan. Bu hozir sağımı boz bu. Sağ muzosunda. Ha, bu muzosu menen be. 2 aylık bu şul. 2,5 aylık ekan mana. Galstinlar Fris uy. Mana muzosu basıcı 280 ming. 280 ming so'm. Mana jelinleri. Boyu qancha chiqadi bunun? Men 1.67 ming da. Hı. Oh, mana 1.67. Çoğun ekan bu. 1.50'nin üstünde ekan da. Nomer qoldirasizlarmi? Bayka jasım olsun. 0778 23 69 45 he? Çalsanızlar болады. Mana 280 de torpog'i menen. Mana ejimda tekshirib o'tar. Jo'shu ekan. Süt chiqib ekanmi yaxshi leje? To'rtovini teng? Chiqyapti. Yemi qo'ygan o'xshaydi muzosi. Qancha litr beradi? 22 23. 22-23 sutkasına beradi ekan. Mana. He, Bersenger daha öğret. Jem çöp berse dağı beradi. Ma'qul, sodan bersin. Biri lavaşmi? Ye. Biri lavaş. Andan keyin bu жақта son uy var ekan, süttü. Aka assalomu alaykum. Kimniki? Bilbeyse? Satılıp ketdi. Ha, jelin satılıp ketdi. 124 ming aldыңбы? Qanchani tuğuptur? 5? 5'ti tuğuptur. Sütü qancha ekan sütü? Ha? 20'dan aşık sütü var ekan, mana. Qarаңыздар, To'rt o'tang ishlaymagан? Buyursin. Buyursin, he? Buni da qalding. Qayda satadingmi? Yo'q. O'zingga mal qilganga. Qancha qalding? 110. 110 qoldi, jigit, malades. Manaki. Bu qanday paroda ekan, osh? Qanday paroda ekan? Bilmedik ya. Sütü yaxshilab chiqib ekanmi? 15 dan oshiq, mana süt kanallari. Jo'shmi? Ya. Jo'shmi ekan? Var ekan. Mana shunday ekan. Buyursin, he?